ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 21 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza mu makuru arabana n'umutekano y'ibiriko biragenda bibera mu bice bitandukanye. Tugiye kubabwira amakuru atugezeho nyuma y'uko bizara bitangajwe ko igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Kongo cyaba cyatangiye guhunga ibice bitandukanye biza Rurambo. Mbere yuko tugera ku byo twabateguriye biriko biraba, reka tubabwire uko inkuru ya mbere yari yasohotse yavugaga ko amakuru ari guturuka mu Rurambo mu misozi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo agaragaza ko ihuriro ry'ingabo za Kongo nyuma y'uko zigabye igitero kuri twirwaneho zikaza kuba zahura n'uruva gusenya nazo zakijwe n'amaguru. Byari byamenyekanye ko zageze ahitwa Imalamba zihunga ndetse ko hari na benshi bapfuye. Ku wa kane no ku wa gatanu w'indwi iheze nibwo ibitero bivugwa ko byagabwe na FARDC n'ingabo z'u Burundi kuri abanyamurenge mu gace kitwa Rwikobo bizabaye. Gusa hari andi makuru mashyashya atugezeho agaragaza ibiri gukorwa muri strategie zikomeye za militaire, aho rero bitangazwa ko ari gukorwa ibidasanzwe bizwi nka base de position l'ordre mu bice by'ahitwa Bishambo, ahitwa Mbote, ahitwa Bareke Kange, ahitwa Rukomo, Nzonge, Nzereya n'ahandi hatandukanye. Bikaba biriko biragenda bifata indi ntera. Hari gukorwa strategie defensive mobile mu rwego rwo gutegura za embuscade zo ku rwego rwo hejuru, mu gihe kandi bivugwa ko hakomeje kugenda haba strategie intérêt de connaissance en force appui effet direct ndetse na bataillon de Kucho nkuko biriko biragenda byibonekeza. Turabwira kandi discipline militaire stricte biriko irategurwa bijyanye na intelligence militaire ndetse na service de renseignement militaire. Ni muziro turebere hamwe uko ibingibi byose biri gukorwa nyuma y'amakuru akomakomeye yasakaye. Biravuga ko rero FARDC yongeye kuba yashyiramo imbaraga zikomeye. Reka twinjire mu buryo burambuye utyonde sabone niba ari ubwa mbere dukurikiye, wiyongere mu batazongera gucikwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru akomakomeye tugenda tubategurira ngaha. Reka dutangire. Ni mu misozi miremire yegereye igisagara cya Uvira mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo kuva ku igenekerezo rya 18 kugera ku rya 19 mu kakaro 2025 habaye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta FARDC n'ingabo z'u Burundi. Bikavuga ko rero umutwe wa twirwaneho ugizwe n'abanyamurenge kuri ubu bitero byabaye byari bigamije gusenya ibirindiro byatwirwaneho mu bice by'ahitwa Rwikobo, Marimba, ariko byarangiye ingabo za leta zikomeje kuba zitagaragaza imbaraga bwa mbere. Ibyatumye hiyambazwa abasirikare b'Abarundi mu buryo budasanzwe. Inyandiko zaciyemo zagiye zisakara ndetse dufite kopi ziragaragaza nyuma y'imirwano ko habonetse inyandiko ebyiri zanditse n'intoki zigaragaza amazina y'abakomonda ba FARDC n'uturere bari bayoboye ku rutonde. nk'uko bigaragara hari umutwe wa APR wari ushinzwe cyangwa se ava poste regare, ni ishami ry'ingabo ryari riri ku rugamba imbere rifite inshingano zo gutera intambara ndetse no kuba babasha kuba basubiza inyuma iza Sarambwe ndetse na twirwaneho. Biravuga ko harimo uwitwa Kozoma Munzenze akaba ariho yarashinzwe, hari uwitwa Cangara bari bashinze agace ka Basima, hari uwitwa Bowa wari ushinzwe ahitwa Ramiri, hari uwitwa Buki yari yashinzwe ati ya Rundu Gishene ndetse n'uwitwa Futu yari yashinzwe ahitwa Muyoninka, uwitwa Kayemba yari yashinzwe ahitwa Mokwa n'ahitwa Barengere, uwitwa Feso yari yashinzwe mu gace ka Nenga n'ahitwa Libi, uwitwa Songa yari yashinzwe ahitwa Iwiri na Ini, uwitwa Twanira yari yashinzwe agace kahitwa Musirika, ni mu gihe uwitwa Lifengo yari yashinzwe ahitwa Mputi n'ahitwa Eri, uwitwa Rusanga ashingwa ahitwa Adederi, ni mu gihe uwitwa Zanke yari yashinzwe ahitwa Anamiri. Mu gihe bikomeza kugenda bigaragara ko uwitwa Suyana
yari yashizwe agace kahitwa Talimi, uwitwa Isa ashingwa agace kahitwa Anamari, uwitwa Abaza ashingwa axe yitwa Muyo n'inkwi. Akakaba ari agace ka mbere. Rero bigaragara ko mu Rurambo no mu nkengero zaho Twirwaneho nayo iri kugenda yigaragaza ko ifite. Kuri ubu naho hajya hashyirwa abandi bakomanda kawariwe uko dukomeje kugenda tubirabira hamwe. Biravugwa kandi ko hari akandi gace kashyizweho base de position Rodre, ibirindiro bikomeye byifashishwa mu gutera cyangwa se kugira ngo bakore bizwi nka defense fixe. Rero harimo amazina akomeye aho bivugwa ko uwitwa Chita Ilunga n'uwitwa Red Sherimboro n'uwitwa Makambo bose bahawe kuyobora aka gace. Iri sesengura rirerekana ko hari abasirikare benshi barimo, ariko rero bamwe bakaba baranditswe mu mazina bitandukanye nuko basanzwe bazwi mu rwego rwo kugira ngo bayobye uburari. Uko FARDC n'abafatanyabikorwa babo rero bakomeje kwitwara Rurambo, nabyo reka tubabwire uko bihagaze kugeza ubu. FARDC yari yafashe icyemezo cyo gukoresha strategie de frappe directe, uburyo bwo gutera imbere, ariko Twirwaneho yakoreshaga strategie defensive mobile, uburyo bwo kurinda. Ibi rero bikaba bigaragaza ko benshi bakomeje kugenda bagana mu misozi miremire ndetse ibinagoye kugeramo. FARDC n'ingabo z'u Burundi bakaba baraje baturutse ahitwa Rudefu n'ahitwa Masango, banyura ahitwa Rwikobo berekeza Marimba, ariko Twirwaneho yari yamaze kugaba ibitero za ambuscade ku mihanda yinjira mu gace bari bafitemo ibirindiro byabo. Uwo muri Twirwaneho yagize ati abanyamurenge mushime Imana, umwanzi wanyu turamukubise cyane, n'ubu turi kubona imirambo yabo yuzuye imihanda n'ibisambu hano i Rurambo. Nubwo rero yatangaje ibi ngibi, biravuga ko ibi kutarukura ahubwo kwari ugutera morale abo ku ruhande rwabo nk'uko biriko biragenda byibonekeza. Makuru dufite nuko rero kuri ngubu FARDC yakoze ibishoboka byose ibasha kuba yafata bimwe mu bikoresho bikomeye birimo imbunda za M12 Caliber heavy machine gun ndetse n'izindi mbunda zitandukanye n'amasasu menshi. Byose rero ni bimwe mu byatumye ikibazo kirushaho gukomera cyane, kuko Twirwaneho nayo gutegura uburyo bwo kugira ngo ikomeze igire ubugenzuzi bukomeye muri ibi bice. Amakuru dufite nuko rero kuri ubu FDNB yaje gutanga ubufasha mu buryo bwimbitse kandi budasanzwe, aho iri gukora strategie entere no buryo bwo gufata umwanzi hagati mu buryo bwa Pancha movement, aho igice kimwe kimuha imbere ikindi kikamuca inyuma kugira ngo kibashe kumutesha umutwe. Hari kandi gukorwa reconnaissance en force no buryo bwo gutera ibirindiro by'umwanzi hagamijwe kumenya imbaraga afite mbere yo gutera mu buryo bukomeye cyane. Rero nabyo biravuga ko byageragejwe ku munsi w'ejo kuwa Mungu, ndetse kuri ngo hari n'andi makuru akomakomeye tutarabasha kuba twakakira mu buryo butosoye agaragaza ibiri ko biragenda bikorwa bidasanzwe. Hari kandi appui infait direct, uburyo bwo gukoresha intwaro za mortier, intwaro zo kurasa kure. Bikaba rero bivuga ko ibi ari bimwe mu byo FDNB iri gukoresha kugira ngo ibashe guca intege Twirwaneho iri muri ibi bice. Hari kandi bataillon de Consho FDNB bivugwaho kuzana itsinda ry'abakomanda bafite imyitozo yihariye, bafite inshingano zo gutera igitero gishya i Rurambo n'ahitwa Marimba nk'uko biri kugenda byibonekeza. FDNB ni ingabo zifite imyitozo n'ubushobozi. FDNB rero ikaba iri gukora ibishoboka byose kugira ngo ibashe gufasha FARDC uru rugamba rusa naho rwamaze kujya ku rundi rwego. Aho rero bivuga ko FDNB bifite imirongo ikomeye y'itumanaho idashobora kwinjirirwa n'umwanzi, bikaba kandi bikurikira discipline militaire stricte, uburere bw'ingabo ziri ku rugamba. Hari kandi irangwa no gukorana n'abaturage nk'uko biriko biragenda byigaragaza mu bice bitandukanye by'umwihariko by'ubuseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo, aho usanga FDNB ibasha kwakira amakuru y'ubutasi mu buryo bworoshye kandi amakuru aturutse ku baturage batuye muri ibyo bice. Kuri ubu rero FDNB yabanje gukusanya amakuru y'umwanzi, emplacement effective ndetse na intention. Hari kandi gutegura ibitero byubakiye ku makuru yizewe, operation cible. Hari kandi gutahura
ababeshya mu baturage no gufatanya n'inzego z'ubutasi za Service National de Renseignement ndetse na Agence Nationale de Renseignement, bikaba rero bikomeje kugenda bikorana mu rwego rwo kugira ngo amakuru yize wabashe kuboneka. Hari kandi uburyo FDNB yazanye bwo kuzana umutuzo. Kuva FDNB yatangira kugera mu duce twa Rurambo, Kayamba, Marimba, abaturage batangiye gutanga amakuru ku bikomeje kugenda bikorwa n'izasarambwe ibikoresho bifite ndetse n'ibiriko biragenda biba. Iki rero ni igikorwa cyise Operation Civil Militaire, abaturage n'ingabo bari gufatanya. Inyungu za Twirwaneho ndetse nuko abaturage babivuga, Twirwaneho riri kubaha amahirwe yo gukomeza gutsura umubano mu baturage, irabaha umutekano, ikabarindwa kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ni mu gihe kandi Twirwaneho ivuga ko ikomeje gukoresha uburyo bwa gerere, intambara yishe aho bategera aho umwanzi atari, bikaba rero ari ibintu biri kugenda byibonekeza kugeza ubu. Rero mu gihe FARDC na bagenzi babo bakomeje kugenda bagaragaza kongera imbaraga mu Rurambo, FDNB yoherejwe nk'igisubizo cyo guhagarika iri hungabana, ariko Twirwaneho nayo ntabwo ikwema gukoresha amayeri n'ubuhanga bwo kurwana no guhangana n'iterabwoba. Mu byumweru biri imbere imisozi ya Minembwe, Marimba na Kayamba ikaba rero ishobora kuba ikibuga cy'imirwano nk'uko amakuru twakira bigaragaza. FDNB iri gukoresha tactique de harassement, gushikama no guhatiriza, ariko Twirwaneho nayo igakomeza uburyo bwa defense asymmetrique nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Intambara iri kubera muri bice bya Kivu y'Amajyepfo ikaba rero ije mu cyiciro gishya. Gutsinda ntibizaturuka ku bwiza bw'imbunda gusa, ahubwo ni ubuhanga bwo gukoresha abaturage mu butasi nk'uko biriko biragenda byibonekeza. Gusa kugeza ubu benshi mu baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu baravuga ko imirwano ikomeje kuba iri guhungabanya byinshi, abaturage bakomeje kujya mu byago bikomeye ndetse abandi bakomeje gutatana n'imiryango yabo. Bagasaba rero ko hagira igikorwa kugira ngo ubwisanzure n'amahoro bizongere bigaruke kandi abaturage bongere babeho neza, kuko bigaragaza ko iyi mirwano ikomeje kuba ituma abaturage benshi bava mu byabo, abandi bakaba bari kuba bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Dukomeje n'andi makuru, ni mu nyemerere turebe inkuru ikomakomeye ariko iragarukwaho bijyanye n'ibyatangajwe na AFC, aho iri kwamagana ibiriko biragenda bikorwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Umuvugizi wa AFC Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ibi ubwo yavugaga ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gikora ibishoboka byose bijyanye n'amahamaganisha ku masezerano y'amahoro, ariko rero iki gihugu kikaba cyo gikomeje kohereza ingabo n'ibikoresho mu bice bitandukanye by'ubuseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Ubutumwa bwa Kanyuka yanyujije ku rubuga rwa X yabunyijeho ku igenekerezo rya 20 Mukakaro 2025, yagaragaje ko mu gihe abantu bahugiye ku mahame aganisha ku masezerano y'amahoro aherutse gusinywa hagati ya AFC na leta ya Kinshasa, ariko leta ikomeje kwitegura intambara. Ati mu gihe buri wese ahugiye gusobanukirwa amahame aganisha ku masezerano y'amahoro, ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kohereza ingabo zabwo mu bice byinshi zifite intwaro ziremereye mu bice bituwe cyane, ziri kongera kandi ibitero mu misozi ya Uvira bigambiriye kuba bizahungabanya umudugudu w'Abanyamurenge mu bice bya Rurambo. Kanyuka yakomeje agaragaza ko ibyo bitero biri kugabwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse na Wazalendo. Ibyo bitero kandi bikaba ngo biri kugwamo umubare munini w'abasivili kandi bigatuma ibintu birushaho kuba bibi cyane no kugira ingaruka ku bantu benshi. Kw'igenekerezo ry'indwi Mukakaro 2025, Perezida Felix Antoine Tshisekedi biravuga ko yategetse kohereza ingabo 60,000 mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Bikaba rero byarafashwe nko kwitegura intambara no kongera kwisubiza ibisagara zasarambwe zigaruriye, harimo igisagara cya Goma, igisagara cya Bukavu. Bikaba rero ari ibintu benshi bagiye bavuga ko bishobora kuvamo intambara ikomeye. AFC rero iramagana icyo cyemezo cya Kinshasa ndetse ikavuga ko ibyo bizashyira mu kaga ubuzima bw'abasivili kandi ko ari nko kwibasira inyoko muntu. Kanyuka yasobanuye ko ingabo za leta y'intwaro rusange ya Kongo zoherejwe mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, izindi ziva Pinga muri Warikare, Rubero ndetse na Kisangani mu ntara ya Chopo kugira ngo zigabe ibitero kuri AFC nk'uko rero biriko biragenda byibonekeza.
kugeza ubu kandi bikomeje kugenda bivugwa ko ibiri kuba bifitanye isano n'ibyo leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje kugenda ikora, aho kugeza ubu benshi mu bakomeye muri iki gihugu bari gutabwa muri yombi mu buryo budasanzwe, aho kugeza ubu umuyobozi w'ibiro bya General Frank Tumba Bamunda ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro ya perezida iharanira intwaro rusange ya Kongo witwa Marcel Kabeya yamaze gutabwa mu minwe. Ifungwa rya Kabeya ryakurikiye rya General Tumba wafashwe n'abashinzwe iperereza ku mugoroba w'igenekerezo rya 17 Mukakaro 2025 bamukekaho gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Amakuru y'ifungwa rya General Tumba na Kabeya yemejwe n'abashinzwe umutekano mu bihe bitandukanye nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique cyavuganye nabo mbere y'uko uyu musirikare afatwa. Yari yatumijwe na Perezida Tshisekedi ku biro bye kugira ngo babashe kuganira. Bivugwa ko General Tumba ari mu bantu b'ingenzi bari bafite umugambi wo gukura Tshisekedi ku butegetsi. Uyu mugambi uvugwamo abandi barimo General Christian Chiwewe nawe wafunzwe muri indwi iheze. Ubwo rero Tshisekedi yari ari mu ruzinduko rw'akazi mu Budage mu kwezi kwa kabiri, hari abanyamerika bamuburiye ko ashobora gukurwa ku butegetsi. Amakuru Tshisekedi yahawe asa n'andi yari yahawe n'umushoramari w'umunyamerika ufite ubwenegihugu bwa Israeli witwa Moti Kahana muri Mutarama ubwo bahuriraga i Davos mu Busuwisi mu nama y'ihuriro mpuzamahanga ry'ubukungu. Ibiro ntaramakuru Reuters mu ndwi iheze bizatangaje urutonde Kahana yahaye Tshisekedi rw'abafite umugambi wo kumukura ku butegetsi barimo General Ntumba, umunyabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS Augustin Kabuya ku igenekerezo rya 15 Mukakaro yahishuye ko General Chiwewe ubwo yahatwaga ibibazo n'abashinzwe iperereza we atigeze akana umugambi wo gushaka kwica Tshisekedi. General Ntumba yabaye umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ngoro y'umukuru w'igihugu muri Mukakaro 2022. Icyo gihe yasimbuye Lieutenant General Jean-Claude Yava Kabeya. General Ntumba niwe rero musirikare ufitiye ijambo rikomeye ku butegetsi bwa Tshisekedi. Yagize uruhare mu biganiro leta iharanira intwaro rusange iri kugirana na leta n'imitwe yitwaje intwaro. Bikaba rero ari ibintu kuri ubu bivugwa ko bishobora kuza kuvamo ikintu gikomeye kandi gishobora kuba cyaba ikibazo gikomeye cyane, naho agezweho areba abanyafurika cyane by'umwihariko abashaka kujya gushaka amarongo ndetse n'amaramuko i Burayi. Ni inkuru y'incamugongo aho abarenga 12,000 barokowe mu nyanja ya Mediterane, mu gihe kandi bivugwa ko hari abandi bapfuye bagerageza kuba bajya i Burayi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita kubimukira OIM cyangwa Organization International of Migrants ryatangajwe ko kugeza ku igenekerezo rya 12 Mukakaro 2025 abantu 12,338 barohowe mu nyanja ya Mediterane basubizwa muri Libya. Imibare igaragaza ko 10,563 ari abagabo mu gihe 11,136 ari abagore. Abana 404 OIM yavuze ko abantu 317 aribo baguye muri iyi nyanja berekeza i Burayi, naho 286 baburiwe irengero. Amakuru avuga ko abagaruwe ari abo mu bihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya, mu gihe inkiki muri 2024 abagaruwe mu nyanja barenga 21,000 mu gihe abapfuye bari 666 mu gihe 1,035 bari baraburiwe irengero. Nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara ko abirabura bakomeje gushaka ubuzima mu bihugu by'Uburayi, bikomeje kugenda bituma abagwa ku bwinshi muri iyi nyanja. Yandi agezweho ku isi nuko amabandi yashimuse abarenga 100 mu gihugu cya Nigeria. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bisha abantu 9 bo muri leta ya Zamfara iherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria, bashimuta barenga 100. Umudepite mu nteko nshingamategeko ya Nigeria Hamisu Isa yatangaje ibingibi aho yatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko iki gitero cyagabwe mu gace kitwa Kailu ku igenekerezo rya 18 Mukakaro 2025. Yagize ati hashimuswe abantu batari munsi y'100 barimo abagore n'abana. Ubu
tuvugana bari gusaka inzu ku yindi bashimuta abantu. Umuturage witwa Mohamed Yusmani yasobanuye ko mbere y'uko aba bagizi ba nabi bashimuta abantu babanje kugota aka gace hafi amasaha agera kuri 2. Yusmani yatangaje ko ababarirwa mu bihumbi bashoboye kuva mu ngo zabo mu gihe iki gitero cyabagabwagaho bagahungira ahatekanye. Zamfara ibamo udutsiko tw'abagizi ba nabi dukunze gushimuta abaturage. Muri 2021 bashimuse abanyeshuri 300 biganjemo abakobwa babarikura nyuma yo kohereza amafaranga mu rwego rwo kurwanya ubugizi bwa nabi bagabaye karande. Leta yashyizeho imitwe yitwaje intwaro ifasha igisirikare guhashya utu dutsiko. Muri Mukakaro 2025 leta ya Nigeria yatangaje ko ibifashijwemo n'iyi mitwe yashyizeho yishe abagizi ba nabi 100 abari bagose agace kahitwa Sinkafi. Nk'uko rero bizagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye. No kudusoje, niba ari ubwa mbere dukurikiye isi ndasabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru n'ibiganiro tubategurira ngaha. Astra Vista.